Dinner party nei na hmuna Kim Jong Un social tu Economic Ministry worker mi panga te chu ka hluman ni Kim Jong Un policy social tu pu North Korea economic workers mi panga te chu ka hlum anni thu mail online chuan an tar langa July ni somthum sa ni som ni khan sipai rualten heng kimpuya social tu pu te hi silain an kap hlum ni in atar lang anti hlum tak heng aram sum le pai din mun en kol tu mi panga te hian dinner party an bot sai lain Kim Jong Un kalphung le amalak dan chu an soi khoma tu nei tu ten heng an tong kam hi an riat chu nuwa ko khom ngal an ni a man an ni nuwa an that zuita ani heng sarkara mi poimo panga te hian an ram thil siam chu anain ma ason thailo le industrial reform nei atul thu anaw chu puya hetia kimpuya ro rel na du khoplo zonga an tong chuak hi kimpuya mi le sa te hian an huwa ani North Korean thu nei tu ten daily NK an thil danin Central Party's Economic Ministry executive mi panga te hi sarkarin ram mason na tura sumle pai chungchanga ruwa manna asiam dodal tuwa pu anni a July ni somthum sang ni somni khan National Security Agency in an kaplum zui ta ni in an soi ti hlum anni ma in an tong kam chuak te chu Kim Jong Un bula riatir masak ani a thilom dan an chui chen nuwa an thil ti chu in puang turati anni heng sarkar din mun poimo tak tak chel tu mi panga te hi an chung te nen lam yo tiok hamgayang namdo political kema dalu vek anni bok Kim Jong Un ro rel na ro rum tak nuaya hian mi som lai chu ti hlum an lo ni to ni in an soya an jinga hian jang song thai sarkara mi poimo tak po atel ni in an tar lang ani China chuan Arunachal tlangwal bo te achuata September thlatir lama China le India ram ribullok Arunachal Pradesh te chung China tanga India tlangwal bo panga te chu Chinese sipai People Liberation Army PLA chuan September ni som pani khan India thunai tu te hena an hlan le ta a Union Minister Kiren Rijiju chuan September ni som pakhat khan PLA chuan naktuk September ni som pani hian mun ruat sa India Army te hena tlangwal panga te hi an hlan don ti in tuitara alotar lang to a sipai ten an tarlan dan chuan heng tlangwal te hi September ni khat atang khan an bowa an ramwak chu an holo ni in an tar lang tual chung mi le an chung te chuan sipai puak phur ni in an soi ve thung ani India Army in thu chu an siama chuan India ram chin apar an ban siri atanga an ram chuak bozuita mi panga te chuan September ni ni khan ram rian kana Indian Army te chuan an chan chin hinga event zui zelin China sipai te hnen apo an zon thu hi rilin chua turin an tia China lam hian an man lo thu in an lo chang masajeta an nuwa an ram china mu an ni thu an soile ani India sipai le Indo-Tibetan Border Police te hian India le China in rina McMahon line rula long range patrol LRP an nei hian tual chung mi te hi puak phur le ram chin ril tu ata nan ruai thina hetianga puak phur le ram chin ril tu ata ra sipai ten an man hian sipai te churam ria anin nga na tur an ruai thlena an puak phur te an da fel nuwa tlanga lonin sajuk chikhat an zong thina hei hi gamba anti mai atana man thin ani a gamba hi man to takin tual chunga an ral le thin ani tuna tlangwal bo te po hi hetianga an sipai ruai te an da fel nuwa ram chuak zuita angai anni Arunachal Pradesh tlangwal te bo hun lai hi Ladakh lama India le China an in ep na bo ruak aso san wang laya thleng ani a hei wang hian mi tenga event po a hlo hle ani India le China in kar boina hi India tan hun tha ani thei JTCN tunlai India le China in kar bo ruak hi minaran tan po ngai tha har hle a ral thuam nga jok China chu chapo takin arun in vai vung vel me kani hi hengram pani te in kara hian ral thuam chelek me va in be na lo chuak ta se atu jok nge chan tha jok ang ti chu mitam tak zo na ani a thil chut mi te ngai dan hi tar lang le don te ang British ho hun lai sang kha jako som pathum le som pali khan Shimla India le China in kar
ramri chung changa in remna Shimla Agreement ji ani a Independence tu khan India ruai tu te abik takin Prime Minister Puneru khan chu in remna chu von him atum em lai le China point chu tiang ril ru pu ve tura alo bei bok awangin ramri veng him tura in buat saina mu mal engma siam ani talawa ma se chu abei saina diklo zia chu sang khajako somruk pani khan alo langa India in ring lo lai chu bei thut ani ta ti kan ria chuta kan huai tu te chuan India sipai te chu China ho bei let an lo phal lo zui kan mual pho cheta der mai ani kha thil kha mual pho thlak via ve tilovin India beng har tu alo ni ta lau mai anu sang khajako somruk pasari khan nathula le chawla muna in ep na thleng le a chuta po chuan kan ho tu te khan China chu an lo la chaw lo deuh ni turani China lam an ron pon viau to nu po in lo ep let phalna an pe thadu hau lo mai chuta kan sipai huai sen te thini na tur ta lo Major General Sagat Singh GOC 17 Division chuan New Delhi lam te ne na an in biak po na radio le wireless te chu a off ta mak maya thu nei na chu a in pe ta mi mai engdang soi se chet talovin kap turin a ho ta chu thu a pe ta mi mai ani hemitum hian India sipai ta chu somriat pariat thi ni a tarlan ani a China sipai zathum somli in nun na an chan bok China lam chuan somruk panga chau in hlovin anin soi thung an ne hi zong thil zep tum tareng renga man lel an ni a mandewa galuan muna in khoi noina po khan in hlo mi lova an in soi lain US intelligence ta chuan somthum panga atanga somli panga vel an thi ni in an report ani kha galuan muna thil thleng kha chu tlang riat ani a annuwa 8 fingers muna silai me po chungchang po kha kan la hrenga khata khan vanlam hoyaka warning shot satli anga soi ani lai khan report danga chuan China sipai pani chu ka hlum an lo ni reng ni om tak ani somli panga lai man an la ni zui ma sang China in do dan thiam Sunju Khan melma te bei dan tur le do thei taka om atul changa do thei te mi in ring lo lai bara khai dan te ti der hlok na te ti dan rang ajiak trau mai chu thu thlung chu China ho chuan man tangkai an ching le a ma se an ni chau chu ar tal dan ria an ni big si lo tun hnaya India sipai pol pakhat Special Frontier Force SFF 10 China ti dan thi ka an riat lova tlang chip China sipai te in kul na lang thei lai an lo lu khal thu kha kan hrelomanga kha thil ti tu te kha Ladakh le Tibet mi te India sipai ten ngun taka an lo zirtir te an ni China sipai pani lo phila tren khat lo man tu te po kha an ni ho hi an ni nge China ho chu an taktik ngei manga nara khon an lo ni ta phot hetia India le China sipai te anin chek mup hi tren khat chuan Indo mai thei tura kan ngai mai thei ma se chin chang hria ta chuan chu tiang chuan an ngai ve mang hau lo tunlai man ro chang kang tak man huna hi chuan hetia sipai le ral thuam in chek mup to hi chuan nuclear la om zia an soi ang deuh hi ania cheton ve thei ti in rekur chung hi chuan anin bei mai hi arin om lo zok ni in an ngai ani China hian India palzu tur hian chak tok ni in ain ngai chu ani phot maya India mai po ni lo USA hial po a chau ti mek chu ani hi ma se asa se han thleng tak ta se avotu zok hi nar thi phungin aum ve thei tho mai China sipai ho paret vel le video siam dang lam manga anral thuam thil ti thei zia lantir na hi mu tur atam hle a hupur om tak ni om po in an lang ma se pistol nga zok po a phoi muang zok an ni hlo chuan om zia anei kher lawang anral thuam changkang tak nia soi te hi Indo na hmuna la en chin mi lo te an ni bera amman hun han thleng ta se rin duap an kai mai po thil ol zate ani anin do thlo na chuan tolol J20 te hi US ta entona siam achangkang berchi 5th generation steel fighter nia soi radar te point an man theilo tura ngai kha an ni a ma se chu mu theilo tura ngai thlo na chu India thlo na Russia siam Sukhoi 30 MKI chuan alo mu thei tat si
chuba ka an uan pui ang taka 5th generation fighter ani si chuan engwanga a INF jok Russia thlona 4th generation plus chau Sukhoi 35 label tlat nge an ni ang le an ma ni nge po in rin na an ngat ngam lo ti na im ni don an tui hnuai long chuan vor nuclear submarine la chu pon langa chuak mai lo tura ngai ni si man deuh lok khan hainan clear kara a thla hial lak thei mu ani thil fel lo engemaw chu om nge yarin ani hei mai alani lo China sipai te khi nun thalel tak nia soi an ni hloma an rama fa pakhat bak nei phal ani lo awangin an nei chun te khi chuan thi an lau hle nia soi ani chuba ka an sipai pension to te an en kol chho dan khian du thu asam lo hle a chu chuan an zinga lung oi lo na asiam na sa hle nia soi ani bok ramtana nun na chan hial te po thup bo an ni tlat thin bok nen heng har sat na ang chi hi India sipai te zinga chuan om meu lo anti bok an ril ruput mang ain ang lo khop mai heng zong zong han thlir hian India din mun hi thazok hial turangai hi anom ta nual la sunju zirtir na pakhat ichak na chu thukru la hunrem chang mel rang ro ti thu fing tun ma a deng xiaoping point thu pui bera lo ne thin chu tun nai thilom dan han thlir hian India hian a chhor tangkai jok don nia ngai tu hi an thanem tariau mai India tan China zirtir na pe khun tra ani theima yangem Mani Khan Foreign Minister pani ten in biak na nain konga in rem na an siam kha ani a ma se China suk thek thin dan en hian rin ngam an har to hleang chuba ka Xi Jinping policy hi chakna in ngat ani bera in pha niam angalan hi athil re ber pakhat ani meu mai si a engtin tak thil kal zelang mo China mi puiten chaklo anga an ngai hun chu atla khun ani lowang ti soi thei ani si lo lek uai to a azu ji le si chuan chong thulung choi an soi anga ngai sak mai kha thil la om tak ani tlat si ani